mislim da je sve spremno za konturu. Devojke, što su tako nameštene? Što smo tako nameštene? Pa zato što je ovo 25. subscribe. I ovo je najkraći video na svijetu koji sam imala. Da, najkraći. Prvo ću vam pokažem Tvaletinu Applejackinu sobu. Sklonite se u panderi. Evo je Applejackina i Tvaletinu soba. Još je nisu sredila, samo trebam stvari da sredim. Evo, imaju neki kao ključevi. Skloni se. Evo, neki kao ključevi. To jest, jesu pravi ključevi. Onda ovo i te stvari. I Spike. Ćao, ja ovdje spavam. Ja. Evo, ovo je moj krevet veliki, ovo je moj. I to je moja soba. I moja soba. Da, oba dve sobe. I ovaj video je kratak. To je za 25 kratkih subscribe-a. Dobro, vidjet ćemo se kasnije. U sljedećem videu. Najkraći je ovo video. Znam da nije baš nekoliko puta bilo više, ali sad će biti kratko. I to je moja soba. U sljedećem videu ćete vidjeti Apple Taxi. Apple Taxi će biti. Ćao.